nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu ko hari abantu yakinanaga na Burusimbi kandi bakaba bari bamukekaga ngo yagurishe ngo isambe wabo bakaba wenda bamubonaho udufaranga n'ahantu habi bisambo hano ku muhanda aho ngaho by'ibiraro by'ibyihebe shaka kubona n'ibihumbi 20 bakanamuhitana bamuziza n'utwo dufaranga. Twabyutse dushakisha n'ubu tuvuye gushakisha hirya no hino uwo mutwe twawubuze. Ni umugabo w'imyaka 35 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane, akicwa ateraguwe ibyuma, akicwa akaswe umutwe, akicwa akaswe ukuguru. Bivuze ngo uwo mugabo yishwe urupfu rubi cyane, hari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, dore ko abamwishe kugeza amaginga aya ngaya hari gukorwa iperereza kugira ngo bafatwe batabwe muri yombi. Bamwe mu baturage bavuga ko kugeza ubu ngubu babonye umurambo ariko bakaba babuze umutwe n'ukuguru. Bivuze ngo abamwishe batwaye ukuguru n'umutwe kugira ngo bayobye inzego z'ubuyobozi, kugira ngo bayobye iperereza. Ongera unyumvire na kano kantu. Ibi ni ubunyamaswa ni n'ubupyisi. Icyo twasaba inzego gusa nanone mbisubiremo nuko bafashwe aba bantu bakabashyira ku ruhame mu baturage, bakabahanira aho ngaho, wenda n'undi yatinya gukora ibintu by'abanyamaswa nk'ibi. Iyi nkuru yahamuye imitima ya benshi, iyi nkuru yatumye benshi bagwa muri koma, iyi nkuru yarijije n'abanyamakuru barimo begeranya iyi nkuru. Iyi nkuru ni y'incamugongo, iyi nkuru yabereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Ruganza, niho bino byabereye, aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yishwe urupfu rubi cyane kugeza amaginga ngaya, umutwe we nuraboneka, ukuguru kwe ni kuraboneka. Bivuze ngo abamwishe batwaye ibice by'umubiri bibiri, ukuguru ndetse n'umutwe. Ni mu gihe ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryatangaje yuko hari babiri bafashwe batawe muri yombi bakekwaho icyaha cyo kwabisha nyakwigendera, ariko kugeza amaginga anga abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko uwafatwa yashyirwa mu ruhame agahanwa bikomeye cyane by'intangarugero, kugira ngo abakora ibyaha nk'ibi ngibi nabo bibabere isomo, nibabona ukuntu mugenzi we nawe baje bakamuhanira mu ruhame ntago azigera yongera gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bamwe mu baturage barasabira igifungo cya burundu bano bakoze bino byaha, abandi bagasaba yuko nawe yakwicwa, waba wishe nyakwigendera w'imyaka 35 nawe agashyirwa mu ruhamwe akaba yakwicwa bikabera ijisho rya mugenzi we. Bivuze ngo kugeza amaginga anga ishami ry'ubugenzacyaha buryabye abaturage yuko abangaba bakoze bino nibaza gufatwa baraza guhanwa nk'uko itegeko ribisaba cyangwa nk'uko itegeko ribiteganya. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugabo yari afite umuryango w'abana babiri, nawe wa gatatu n'umugore wa kane, ariko kugeza amaginga anga umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira, dore ko itangazamakuru ryamwegereye niyagira icyo atangaza. Icyo yatangaje nta gahinda n'amarira n'intimba, ndetse ararimo asuka amarira menshi cyane. Itangazamakuru ribura uburyo kirimubaza. Itangazamakuru ryashakaga kumubaza ati se uyu mugabo yakoraga iki mu buzima busanzwe? Ese ubundi umugabo nta muntu bari bafitanye ikibazo? Gusa uyu mugore yaturitse ararira, nta kintu yigize avuga. Bamwe mu abaturage b'abaturanyi b'uyu mugore bavuga ko umugabo yakoraga akazi gasanzwe ko gutema ibiti agatwikisha amakara, bityo rero yari afite n'ibyokezo bisanga 5 yari kuzarura ku wa gatanu. Bivuze ngo apfuye none ahangaha amagingo aya ngaya ibyokezo asize atarabyarura. Bamwe mu baturage bavuga ko rero abakoze bino wasanga ari abagizi ba nabi bakoranaga, cyangwa abagizi ba nabi bakunze kunywa ibiyobyabwenge. Hano ugasanga baje kumutera bamwaka amafaranga, dore ko yari yagiye kuri banki kwaka amafaranga azahemba n'abakozi igihe azaba yaruye ibyokezo bye kugira ngo agure n'imifuka izajyamo amakara. Ubwo rero bamutegereye agiye kureba yuko ibyokezo bye bitatombotswe, birangira bamutegereye baramwica umutwe, barawujyana n'ukuguru barakujyana. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi. Nabegeranyije iyi nkuru barangije kuyitunganya nabo bumva batabona. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe yuko we icyo asabwa ni ukushakisha abanyabyaha nk'aba ngaba bagafatwa bagatabwa muri yombi, kubera ko umuntu wagerageje gukora icyaha nk'iki cy'indengakamere agomba gufatwa agatabwa muri yombi. Uko byagenda kose bagomba gufatwa. Bamwe mu baturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda yari iri hano yuko iperereza rigikomeje, ariko hari abo bakeka bakoranaga mu buzima bwa buri munsi. Buri kiro abaturage bagiye kwerekana abo bakoranaga nabo bahita bafatwa batabwa muri yombi mu gihe iperereza rikiri gukorwa. Icyane kitabahama baraza kurekurwa, nikibahama baraza guhanwa, ariko mu gihe iperereza rikiri gukorwa baraba bakibitswe mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Iyi nkuru rero ni icamugongo, iyi nkuru ni y'agahinda. Nawe iyi nkuru nimba nawe wayumvise ikagutera agahinda, wumve yuko isi nuko iteye. Buri gihe ku munsi ntihabura
abantu batatu bapfa, kandi iyo hapfuye abantu batatu havuka abantu benshi, bityo rero urupfu rutwara abantu abandi bakavuka. Bivuze ngo urupfu rutwara abantu, ubuzima bw'abantu nabwo buri munsi bukavuka. Koko hano mu gihugu cy'u Rwanda ntago habura nk'impinja nka 30 zivuka umunsi umwe, none habura n'abantu basanga nka 20 cyangwa 10 bapfa ku munsi, kubera ko ibi ngibi nibyo byanditswe, kandi koko tugomba gupfa abandi tugakira. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyacumbikire hano. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko na Muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera.